Kani gadega Pati CCTV. Hinen kasingi ka spotrik uyayong unong aibut barangba jong sarkar jela ubalongru MLA kanong po konstituensi Dr. Didi Lapang labo yung mga nongrem na kabanta-bantay katlong sam mankintiyoy ka rep karyang choki nong rep kibak hakathan marman kasinong kabudan po Riboy District yakani katlong kaplatip kum ka marman kusway flow irrigation project kadai kaplayo lingba ka scheme Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana jong sarkar pedeng kabamang pisa lai pon nyopulai klur tingka paling bagani ka project penpai sigi jaka ki badana po iwei point sanpo hektar kajing he hakani kajing elang bu maunongrem nasaki langru to additional chief engineer jong tanat water resource uba WM Lau u block development officer ka umling CNRD block uba RKBQ u district horticulture officer ka Riboy uba C Shella u executive engineer jong tanat water resource uba SH Nadan u CEM barim ka HDC uba RR Kansai Makdo Pat kinong song sunong kani kathan. Kena jengwa ban penong kami kena besok lur tam kena pisah kanong jeger kuye pi. Kadai sisa bagi department hang ne water reserve kabadon hangi kamju da penang pai ba kamput ronsik kamput bikur nomor kita kim detil nreki nongrep kilong parlong ba bagi department bagi district ke jongi bat ke janma bat hang ne kadon jine shibune bagi decho bado district horticulture officer uba kaspar shella udi utre rangkat kini kinai mapi kinai kini ke jor penjeram nomor dai langwa jaga yo pa menta hari boy menshwa tango kubabe tang shel depot kwa dan distrei ayure kila met balai khoi do shalom lai met balai kai ban top skai balai menta haga yo ka jaga baro kwa dan salai sao santali ki banang trento dan ki bre ke baramar ka khamem ka panong pung dok ha baronto dan mar ka ta ga jokka boy la da pipi nangun panakam pin sio longo ba ki ba bon ki ba kham respa hang ne boy ki de ki nong rap de ki nong tre kam sarkar Kani gadega Pati CCTV.